Ndatangira nkusuhuza ukanze kuri iyi video. Ni iby'agaciro kuba ukanze kuri iyi video. Nawe dusanganwe ndagushuje. Wowe mushyashya kanda subscribe kugira ngo uze kubana natwe. Iyi video ntakiri igiye kuvugaho. Tugiye kureba uko wajya wikorera video kuri InShot, uko wakeditinga amafoto n'ibindi byose. Ntabwo dutinda, iyi ni part 1. Tugiye kureba uko washira InShot muri telefone yawe, uyisetinga nimba uyisetinga, hanyuma ibikurikiyeho nabyo tuzagenda tubibona mu bindi bice. Ngiye kubanza ngusobanurira InShot kugira ngo banze usobanukirwe neza. Uraza hano kuri Play Store aho ngaho. Numara kuhagera uraza hano kuri search aha ngaha. Aha kuri search ukandeho. Uza hano muri search wandikemo InShot, InShot. Muri tonda gato network ziranze. InShot ngiye hano. Muri kuyibona InShot hano. Ngiye hano InShot. Muri kuyibona, muri kubera ko ngewe nsanzwe nyifite, muri kubona hano ko n'ubundi irimo. Nuhajva warahita uza hano. Nuva ngaho. Kubera ubw'umutekano wanjye marashizo password. None njya gusobanura akantu kandi. Aha ngaha muri kubibona neza yuko aha niho bakorera video. Aha kabiri naho editingira amafoto. Aha gatatu naho utaranyereza amafoto menshi shaka ibintu bitandukanye. Ni ukuvuga ngo rero ireka tugire part 1. Izindi part zose ziri kuvuga kuntu InShot ukoreshwa. Tuzeditinga amafoto, tuzaditinga amafoto, tuzeditinga n'ibindi byose. Wowe nta kintu usabwa ni ukanda subscribe na comment zawe ndazikeneye kugira ngo ikintu cyaba cyarakunaniye muri InShot nyivugeho, nyikoreho. Uranyeneye kugira ngo mufashe gukoresha InShot mu buryo bwiza. Nawe utaha ikindi gishya nacyo muraza kukibona mu kanya gatonya. Wowe kanda subscribe. Ciao ciao.